जोंनि बीपीएफ दोलोआव एजेपि बीजेपि लोगोसे दं सानो हाथावै भट लाना देरहागोन आमार बीपीएफ दल और एजेपि आछे और लगते बीजेपि आछे बहुत शक्तिशाली दल दुटा आछे लगत और चिंता नाई विपुल भोटत जितिब माने भाबबा नोवारा किबा भोट पाम आमी इउपिपिएलनि बिसायख'थि मेलाव मानसि गैया आपनालोके गई चाइसे ना सिहतर केम्पेइनत मानु होइसे मानुए नाइ दिखु आमार तो सावसं एक बार फोन करा लगे लगे सब जमा जोंनि सालबारि ओनसोलाव आबुं बीपीएफ जाना दं खालबारि ओनसोलाव जिमान आमार भटार्स आछे पूरा बीपीएफ होय बीटीसी ओनसोलाव इन्डियानि गासैबो बिजाथिफोरा मोनजिबा सिटआव देरहाजोबगोन दिगन्त गयारी पूरा 15-15टा बीटीसी ओनसोलाव एनडीए भितर माने एकेलगे खेलिसे तो आमी एनडीए होय पेलाय 15टाय पाबो बाक्सा जिल्लानि खोला बरबिटायाव 47 नं मानास बियाबनि एनडीएनि हेफाजाब मोननाय बीपीएफनि बिजाथि तानेश्वर बसुमतारिनि जानानै एमसीएलए दिगन्त गयारी आरो बारग' एमएलए पनिधर तालुकदार बिथाङा बिसायख'थि फोसावदिंनाय हाबाफारि लायो बिधानसभा बिसायख'थिनि साना खाथिनिफ्राय खाथिसिन सफैनाय लोगो लोगो राजखान्थि दोलोफोरा बियाबफोराव बिसायख'थि फोसावदिंनायखौ गोख्रों खालामदों बेबायदिनो बाक्सा जिल्लानि 47 नं मानास बिधानसभा बियाबनि खोला बरबिटायाव दिनै सालबारिनि एमसीएलए दिगन्त गयारी आरो भबानिपुर बियाबनि बारग' एमएलए पनिधर तालुकदारा एनडीएनि हेफाजाब मोननाय बीपीएफ दोलोनि बिजाथि तानेश्वर बसुमतारिनि जानानै बिसायख'थि फोसावदिंनाय हाबाफारि लायो बिसायख'थि फोसावदिंनाय समाव एमसीएलए दिगन्त गयारीया बुङोदि एनडीएनि हेफाजाब मोननाय बीपीएफनि बिजाथि तानेश्वर बसुमतारिया 1 लाखनिबो बांसिन भट मोननानै देरहागोन होनना ओरैबायदि बुङो चिंता केनेकुवा थाकिब इतियाथ' आमार तीनटा पार्टी लग लागि गल तो 3टा पार्टी लगत पारे नाइ अकले पारे तो आगत दिन तो नाइ एनेकुवा सब आजिकाली এই निर्दलय फिल्टर कोनटुबा बेलेग दल एबिलाक एकোৱে नाइ आमार बीपीएफ दल और एजेपि आछे और लगते बीजेपि आछे बहुत शक्तिशाली दल दुटा आछे लगत और चिंता नाइ विपुल भोटत जितिब माने भाबबा नोवारा किबा भोट पाम आमी ইউপিপিএলৰ কি হ'ব হিয়তেহে জানে আমি কি জানে ইউপিপিএলে জিকিম বুলি কৈ আছে বিপিএফ হাৰিব বুলি কৈছে আপোনালোকে গৈ চাইছে না সিহতৰ কেম্পেইনত মানুহ হৈছে মানুহে নাই দিকু আমাৰ তো চাওকচোন একবাৰ ফোন কৰা লগে লগে সব জমা ডেঞ্জাৰ আমাৰ পাৰ্টি ডেঞ্জাৰ আৰু জিতাটো 100% ধেমালি নহয় আমি আগতে ইলেকশন খেলাতে 28টা পাইছো আমি আৰু খালবাৰী অঞ্চলত जिमान आमार भटार्स आछे पूरा बीपीएफ होय पेलाय माने आमी 30,000 पाइ पेलाय जितिसिले ओसरत कुनिও नासिले এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত কিমানখন আসন পাব আপোনালোকে पूरा 15-15টা बीटीसी অঞ্চলত এনডিএ ভিতৰ মানে একেলগে খেলিছে তো আমি এনডিএ होय पेलाय 15টাই পাবো চাই থাকিব আপোনালোকে বিপিএলএ কিখন পাব আরে ইউপিপিএল তো কি লাঠিক জিৰ' শূন্য বুলি কৈ বোলে দে যিয়ে হওক আমাৰ জিতাটো খাটাং হৈ গৈছে আপোনালোকে ঘূৰি ঘূৰি চাই থাকক আমাকো সাপোৰ্ট কৰি থাকক তাৰ পিছত আমি আৰু দেখাই দিম আৰু পুৰা দিছপুৰ গৈয়ে পাইছে মিস্টাৰ থানেশ্বৰ বসুমতাৰী সাহেবে ঠিক আছে আমাৰ ইয়াত আৰু আগৰ এমএলএ আছিলে শক্তিশালী ৰূপত মানে এতিয়া কেম্পেইনত লাগি আছে চাই থাকক ভাববা নোৱাৰাকৈ ভোট পাই পেলাই আমি জিতি যাম 1 লাখৰ ওপৰ পাম চাই থাকিবে আজি পকেটত দেখি ৰাখ